ka jing ai mensim bat ka jing ai khublei ki samla ki blawan shakmat ha ki jing pule menta ka sngi ka seng RBYF Umden Circle kalapen long ka jing sam khusnam ya ki bla pass bha ka exam SSLC HSSLC bat diploma ha ki professional course bapher jong snam arjar ar pholai Hakani ka jing sam mega award lawan bensaki do ba people thank you ubade u president jong ka RBYF sengkmi usam la ponders im president ka RBYF Umden Circle ha ka jingdon lang kirang ba shnong jong ka Umden area kinong yalam jong ki seng bapher ki bakenthop ka seng KSU ka seng hito ki kemi ki kpa bat ki we de Hakani ka sngi la don ro ka special award ban ai sungu bhai kong risaiba lalu ibade NCC ibalayo ka best commander in all India PM rally arajar ar pholai and guard of honor commander kaseng RBYF kala ai kani ka award ka long ban pin I ya ka nuksa babha jong ki khun samla jong ka dong bat ka than bat ban ai men sim shu iki khun samla jong ka dong bat ka than ban trei shitom bat ban nang kiu sha phrang ha ki jing pule bat ha ki kam bat ki sap ba ki don Ide banlong kidul di Ustaz. Nama Tintong, terus neng buat di Ustaz untuk proyekkan. Bagi kira-kira penting pengikut Kristen, izang berjalan dekat seng. Hakum kini kiliang bagi circle, kipedi ya kepati juki, kitulut ya kapor juki, orang ki football, kita ki volleyball, ki program. Ada hukum kini program baru. Ada kecengai kalau berberet tu, ada ingin facilitate ya kita kita sama lagi bagi Islam hijungi kita. Kasih kami mengenai wajah orang bagi masdam yang kini program Ustaz arajar rak. Ngilahai yang kisi komut kisi samlah lepas bahag yang ke matriculation yang ke SSLC berkunjuk SSLC yang Kilai District. Ngisim sikho buat sam mut Kilai District maka SSLC bagi komut di top 10 di bawah syakmat tu nak school di Belitung dari Boy District. Kani ke circle ke Jompi ada kun samla ke Jompi nak thai Umden ki puli sesulok Henry Kilongtok bagi empus dan ke Central Board Henry KI Henry akan habis Central Board ipan niai tang ya gitu ki samla ki puli di nak school ki badan Boy District si komut top juga. Nalo kata ngijuai dia ke stipend ya kikun samla ki barala bekot ya kata ke top 20 list ke barala pesan spot si ulai nak kita ki arsenal ke course jumki ya ke kelas 11 ke kelas 2 nila pasang ru mentai ke kelas 2 bangin dan kecing kakli bagino kita kontak ke kelas 2 ngiom bangin kersan ya kita ro adu license ke san spasi lagi ke stipend kenapa kinyo cingkersan nangi kisang kepala berkunjung kini kebangi ngile kalau mendadak kebangi kentil ya kikut samla kebeluan syakman ngi puram ya kecil por juki kot kesla kejuki ngi kecingge kebakrau kaham ini Henry ngani itu kena kindia pat yaki pakit dengan haga longi kesan kejuki Weupa udun lainut ikut bersama ikut senang, lainut ikut senang, ide kibru kebakaran master, weupa pendek yang PhD, weupa pendek yang engineering, weupa pula pendek yang cukli kebakaran susu bagi kini kue. Bagupun kaduk jongkau apa, udah beri berlengkap berjam menjadi skol. Hak kuar berasan berbelah, uang berpaling pak kilit domengan kesan mengayame. Ule nak berselah, upah bagi juang Yesus itu. Baru ni pun kadu lazan kelau untuk hak kita longi, hadir berjui upah lazan pemen. Umlasuk menteri letak nama lazan telur. Ini pun pada urusan itu. Nak yang diberi nak kiwi jaga. Ulang lawai unong tu ulang pau akan sunong kau. Bagi para marjan, haba kiyui kizang panyakran ya kapal kabidi dengan nikal longing jong tempat. Wei nak neng para marjan kemagion rutin para marjan kemamili jelade. Utau para marjan
bukan yang ka ulek selop itu apa wong yang pa ko ba balik beno yang ni pun kadu jompi na kaying lalu beno yang ni pun kadu jompi na kaying ke jompi kaburang jompi kanwan impia akan tinggi ke jompi Agak bisa ni. Ini yang sudah kami jam. Undang sih. Mengoy ulah pendek PhD, ulah baik yang buat tukar, dan advertisement angka, abakar, menteri, hapok zoo, gorila itu punya syirik mahal kami goril. Nama balai ikut interview, untuk gorila bersisa jemput ke zoo layang. Mula sebenarnya gorila dari Afrika mentah. Andai gorila buat atrak bahaya turis penuan baik. Kurus bisa iyo dari jengjong gorila. Ikut advertisement yano buat kerep pan gorila, pan hong dari seni gorila. Tahu PhD holder lalai angka, lalai uang ngakwa ngaibang ya ketika salary post entah namar kecing sil kolom bahaya. Regong kumno kenyan leak kum gorila. Yung kata dari post ladang mekre min sumi. Oke to na persiap. Even kong mula persiap kong dari sini gorila artificial. Rumah po dengan jar kamera jar entah apa kira. Mula siap mesti entah kaiba kile pun ang depan pe bilang kunci siap oleh gorila. Zoo kalayo tumuntoy kalayo revenue bobit nangka. Hagawai kasi kumnor hukum ganti na kataga jar ka laker ula poy sa buwaypan. Hakataga jing syong shit na mga jing manpek kibreo bobon. Lapoy ka caka badon sing. Poy ka badon sing. Sing ula karbu ula wan ula syala de umur bulayak. Ula karbu menteri sing ula wan skor jung ula. Hey John, mga hari. Harum yo kan tay mga wat aksing ngene. Mini tay gorila tay ansani perlap tuni tu tay ro. Kata ni kejut bagi imta. I PhD holder ni hapan. Try ko na kono kam. Kapila lagi gini unsi begini kam sukar ni ko. Higi kun sama ka kam sekedar kampion kam dai belum ka limit ka thong go jom. Dan sikun ki bai papi. I kam la ne gilang ka thong go pila pen pau le der yang yang jom ki tiga. Pau ya kari time gajuni ka thambre boy gajuni kami mo langkang idon ki unit hado laispa san punyo unit ka RDOF haman labisno idon akli gizon bagi khat ka thanjerang ka dego western zone ba ka thaljuro ikot ka eastern zone ba idon baklik tam ka central putih kata kadai kabang idon ki member jong RBOF naru persen haduk menta ngidon kendai persen bolong persen ba haduk menta jungi tapi pun kilo kendai pramot kila suangkai ba menta ba bipol tangkiu long kendai ngot kidai di persen haduk persen ya RBOF haus nan cejar kendai sepa nyu kendai kum kadap bang ai mensim ban putin lenti ya ki khun samla kadong ri boy jongi bahap po pudusam jong kari boy di jam jongi nadu arajar ha hado mantra ngiyai tatar ya di samawat sya student lepas hati kedan doper